خالên hevbeşên PKK û dijberên hikûmeta Nehemîna Mesrûr Barzanî. Hikûmeta Nehemîna Herêma Kurdistanê bi serokatiya Mesrûr Barzanî di tîrmeha sala 2019 da hat avakirin. Di heyama 4 salan da hikûmetê gelek karên mezin kirin. Wekî rê û rêbar û guharîna rûyê bajêran û çanohatin û çandinî û geşkirina ajeldariyê û îxracat, jîngehparêzî, bendav û her wiha hatin çêkirin. Serkeftinek din ya vê hikûmetê rêvebirina pêvajoya varyûsa koronayê bû. Lê xeynî wan mijarên wekî avedanî, binesazî, hinardekirin, çandinî û bajêrvanî û her wiha. Diyar tiştekî ku herî zêde divê ji bo vê hikûmetê bê behskirin heye. Ew jî ev e. Di dijî hikûmeta Mesrûr Barzanî şerrek bi awayekî veşartî û elenî hate kirin. Jiyê hikûmeta Herêma Kurdistanê 18 sal e. Ji bilî 6 salên destpêkê hikûmeta Herêma Kurdistanê bi wan pêkhateyên serbiajandeyên Şîeyan bew û bi hêsên wekî Daişê ra ketine nava pevçûn û nakokiyan. Lê êrêşa herî mezin di sala 2017 da pêk hat. Di serdama dagirkirina Kerkûkê da Statûya Kurdistanê rastî êrişekî hindir û derve hat. Cûreyek şerê psîkolojîk, aborî û leşkerî li ser hat meşandin. Ji Kurdan ra dihat gotin li rojhilata navîn tu şansê jiyana we tune. Divê hûn îradeya xwe radestî me bikin. Dorpêça aborî siyasî û dîplomatîk li ser başûr hat spandin û li her qadê teslîmbûn hat xwastin. Ji bo derbaskirina vê pêvajoya reş û tarî, Herêma Kurdistanê pir bi sebr û metanet hereket kir. Lê bi çi awayî îradeya xwe radestê êrişkaran nekir. Ev pêvajo heta sala 2019 bi dijwarî berdewam bû. Hikûmeta Nehemîn ev pêvajo bi dawî kir. Ev bêdengî şikand. Mesrûr Barzanî hewl da ku bi tena serê xwe hikûmetê ava neke û tevî kombûna rêjeya dengan yenekê jî tev li hikûmetê kir. Xwast hemû partiyên Herêma Kurdistanê li dora xwe kom bike. Xebatên dîplomatîk li ser xetta millî netewî bi şehrezayî hat rêvebirin. Hewl da ku sîstema îdarî nû bike. Di bürokrasiya îdarî da bêdîsîplînî û keyfbûna îdarî rakir. Bi taybetî duwarê aborî da pergala heyî bi awayekî radîkal guhar. Karsazî û veberhênan ji bin desthilata grûpekê teng derxist. Hikûmeta Nehemîn bi polîtîkayên aborî di wateyekê da aboriya netewî milliya Kurd ava dike. Îro yek ji sedemên êrêşa li ser neftê û her wiha êrêşa li ser aboriya millî netewiya Kurd e. Bi rastî em dikarin bi Kurdî bibêjin ku hikûmeta Mesrûr Barzanî ew xewa mirinê ya li ser Herêma Kurdistanê bijikand. Dema mirov wan layên û kesên ku li dijî hikûmeta Mesrûr Barzanî şer ragihandine dinêre mirov vê rastiyê bi zelalî dibîne. Ne bu balagaye ku bibêjin li dijî hikûmeta Nehemîn û Serokwezîr şer hat îlan kirin. Lingekî şer li ser çapemeniyê hat meşandin. Derbarê karûbarên hikûmeta Nehemîn helwestekî reşkirinê heye. Ne şaşe mirov bibêje ku Hind lobiyên Rojavayî divê de rol lîstine. Wan layenan li dijî statûya Kurd kesayeta Mesrûr Barzanî jî kirine hedef. Wekmînak rojnamavanekî ku carekê jî serdana Kurdistanê nekiriye, bernameyên derew li ser dahatê Mesrûr Barzanî çêkir. Nûrçe bi belge derew derket. Çima rexmê ku li hemû cîhanê gelek mijarê diltezîn hebûn, lê wî rojnamavanî Mesrûr Barzanî kir armanc. Ji ber ku ev operasyon dijî Serokwezîr ji aliyê Hind lobiyan ve dihat bi rêvebirin. Lê rastî şerekî dijwar dimeşiya. Di 4 salên borî da 3 caran mûşek avêtin ser hewlêra paytext. Ji Kerkûk, Maxmûr û Musîlê bi dehan caran mûşek avêtin navçeyên wekî Zeviyên Gaziyên Kormor, Pirdê û navçeya Xebat. Dewleta Îranê bi hin hêcetên vir û vala bi van êrêşan xwast wekî Şûrê Demokras li ser serê îradeya Kurd behece. Yani hikûmeta Nehemîn bi bombe û füzeyan rastî êrêşan hat. Ew mijar ji kiryarên vê hikûmetê ya herî giring e. Tevî dorpêçê û êrêşekê pir alî jî li ser piyan ma û heman dem bergiriyekê efsûnî meşand û avadanî pêş da bir. Wekmînak yenekê jî di hundir da bi dil û can şerê hikûmetê kir. Belê, ev di hikûmetê da bûn. Ji hikûmetê sûd werdigirin. Lê di heman demê de jî bo ku hikûmetê têxin tengasiyê gavan da avêjin. Ji ber ku Mesrûr Barzanî piştî xiyaneta 16 cotmehê ya Kerkûkê bi berpisyarî û bi rêvebirina proseyê plana yenekê xera kir. Li gorî xiyaneta sala 2017 wê bexda yenekê wekî muxatabê hikûmetê dest bigirta. Lê belê hesaba sûkê û malê ji hev negir. PDK di hilbijartinên 2021 yên parlamentoya Iraqê da serkeftineke mezin bi dest xist û ji ber ku bêyî PDK hikûmet naya ava kirin. Gelek caran serkirdeyên Şîe û Sunne yên Iraqê serdana hewlêra paytext kirin.
جیان کرا مابو و ببه حفار پیلان قرجین دبن پرده دا لگل همو پرووکاسیون و ایرشین یعنی که جی سروک وزیر بارزانی هر تن خواست یعنی که بکشین سر خطا نتوی د ناواوان دجمناتیان دا دجمناتیا تند آپکه که یاله همبری مسرور بارزانی جهیه دویا بو پکه به سروک وزیری مسرور بارزانی کیف خوش ببا جبرکو مسرور بارزانی دی 5 مجدار 2014 ده لپارلمنتویا اوروپا آخافتنه کیرو بود ام پکه وکی رخصنه که تروریست نابینن لبل او تشتا کو ده هات چاوره کرن پیگنا هاتو پشتی کو حکومت مسرور بارزانی دست به کار کرد پکه هر جور ایلیشن لشکری سیاسی و پسیکولوژیکو درسهی پیگانیو او حتی نهاجی بردوامه دجمنکاریا پکه یا لهمبری پکه وکی نخوشیه کی کرونیکه لی دبن فوبیا پکه یا مسرور بارزانی دا تشتین جدا هنه براستی جی پشتی بویارا کرکوکی یا سال 2017 حریم کردستان پشتاخ راست کرد لوما جی به یکی هری زیده پکه نرحت کرد جبرکو پکه هما بوی تولرانسا دشر داعشی دا حاتی داین حولیر وکی حوشا مالا خود دیتو بکار دا آنی جخلکه باجر دستاندو خلق جزاده کرد پکه به پیوندین هندک کردن باکوری تیبت جلومرگی تبنکی نارکوتیک راشانده بو جبوت تکبرن حریم کردستانی چیج دستی ویهات دکر یعنی جبه دور پیشا لسر حکمت حریم استفاده دکر او دخواست او روشن آسایی بدومه لبل اف هویین پکه لبر آبیده چون هلوستا به استقرار یا حکومت نو پکه بیزار کرد ده سال 2019 ده پکه بریا باهوز اردال لدیجی کردستان شرک راگیا هندو گوت ام کردستان بکن جه شهر او دیواته یا کو پکه یا آرامی حریم تک بده براستی کشتن سه کسان لخوارنگه ها حکاباس ایلان شر بو لهمبری حکومتان همین پکه دخواست آرامی حیی تک بده دوید به واجوه دا اداره حولیر اف گریارن پکه آستان کرن بجاره جی لگوندان ایریشی پشمرگه آن کرد دوید به واجوه دا 12 پشمرگه شهید بون گوتنه کرده هیا کی بو که او بر بو که یا کو پکه دکه اوه کی ایریشی مسرور بارزانی و حکومتان همین بکه پکه پالپشتی و پیشنگی آوان دکه پکه دخواست کاوسی آوا بکه و خواه که هیزه کی رزگار کرد دست نشان بکه پکه همو گاوین بارزانی جنیز و دشوپاند مسرور بارزانی لچتام هست لسر کنفدرالیزم گوتارک پیشکشگیرو بحثا سیستم کنفدرالیزم کرد ریوبرین پکه روژان لسر اکران خواستن بان گوتنان درو در بخینن حتی پکه گوت براستی او کنفدرالیزم ناخوازه دخوازه علاق پارچه بکه بارزانی گوت ام دکارن انرژی هنارده اروپایی بکن جمیل بایغدر کتو گوت نا او نفتا عراقیه نا به کرد بسری خوب بفروشن پکه جه هر پروژه سیاسی حکمت حریم کردستانی دترسیا ببن فکرنا ارکی بری یه مسئول بارزانی خواستن حکومت وی وکی حکومت استخباراتی بنا بکن لیبل افسرین استخبارات سربلندیا ولات کنه پکه به یکی ترنبو خواست حکومت بکشنا و شر دخواست به ایرشین بردوام اتمسفر شر نافایی چه بکه جبر به یکی گرج اروپای بر حولیری لی حکومت کنسالیا خواه پاراست پیشیا شر نافایی گرتو نهش کو پکه وک مافیای تب بگره نه هیلا کو آگیر شر بکه به نابا مالا کردی جبر به یکی جی پکه کربو کین آخواه لهمبر مسئول بارزانی و حکومت آوی بدرشا جارنا بریکا ینه که جارنا جی به ناب استخبارات ایرانی و هفپیمانیا شیعه ایریشی به حکومتی دکن لپش نیارتیا پکه یاج مسئول بارزانی را زده من درونی هنه در کتنا ناوکی جوان و دینامیک دقالا دیپلوماتیک و مذاکرین به بغدای را دینازورین لقندیل بیزار دکه گر ایرو لحریم کردستان شهر به پیکاتین وک پکه و ینه که را نبه او یک هم به کسایتی مسئول بارزانی و هم جی به شوازی وی سیاست بگیرداییه به پرتاسی حکومت مسئول بارزانی نه تنید شرط و مرجن آسایی دا کاری که حکمتی کرد لهمبر به دهان ایریش کمپرو کامپانیایم بختانان و حتی ایریشین فیزیکی جی راوستیا یعنی لهمبری همو شوازین ایریشکاران راوستیا بگمان و اب حکمت جی وره رخنه کرن لبله یه ایرو حکومتا نهمین رجد کن ده بنگه دا دیجی ستاتویا حریم کردستان فدرالن